twizihize none. Bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, kongeye kubaramutsa. Yesu Kristo akuzwe. Aka ni ka kanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu kizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 12 Kamena. Turahimbaza mutagatifu Viti cyangwa Gi. Akomoka muri Sicile mu Butaliyani. Yahamije ukwemera kwe ahorwa Kristo muri 303 i Roma mu itotezwa ry'umwami w'abami Diocletian. Turahimbaza mutagatifu Yohani Fakundo umusaseridoti. Turahimbaza mutagatifu Leo wa gatatu Papa. Turahimbaza mutagatifu Gaspari Bertoni umusaseridoti. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amateka ya mutagatifu Papa Leo wa gatatu, mutagatifu Gaspari Bertoni na mutagatifu Yohani Fakundo. Muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Leo yavutse muri 750 i Roma. Yakurikiye amashuri meza, ibyo ntibyamurangaza, ahubwo yikomezamo igitekerezo cye cyo kwiyegurira Imana. Yabanje kuba umumanaki wa mutagatifu Benedicto, nyuma aba umusaseridoti. Muri 795 Papa Adrian yamugize umukardinali. No muri umwaka nyir'ubutungane Papa Adrian wa mbere bamutoye abapapa wa 96 wicaye ku ntebe ya Petero mu buyobozi bwa Kiliziya y'isi yose hari ku ya 27 Ukuboza muri 795. Igihe yimikiye Karoli mukuru mu Kiliziya yitiriwe mutagatifu Petero umwaka wa 800, yashubije ingoma y'Uburayi bw'Iburengerazuba yitwa ingoma ntagatifu y'Indomani. Niwe washinze ishuri ryaje kuvamo kaminuza ya Paris. Yitabye Imana ku ya 12 Kamena umwaka w'1816, asimburwa na Papa Stefano wa kane. Yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu mu mwaka w'1323 na Papa Kirimenti wa 10. Uyu munsi kandi turahimbaza mutagatifu Gaspari Bertoni. Gaspari Bertoni yavutse tariki ya 9 Ukwakira umwaka w'777 i Verone ku muryango umeze neza mu butunzi. Yize amashuri ye mu bayezuiti ndetse akurikira n'amasomo ye mu seminari nkuru amutegurira kuzaba umusaseridoti. Gaspari yahawe isakaramentu ry'ubusaseridoti ku ya 20 Nzeri umwaka w'1800. Ashinga ikigo cyo kwita ku burere bwa gikristo bw'abana b'abahungu. Yaje guhura na Leopoldine Node bafatanya gushinga umuryango w'ababikira w'umuryango mutagatifu. Nyuma afashwa na Theodora Compostini bashinga umuryango w'ababikira bato w'umwamikazi w'imibabaro. Yakomeje kujya yakira bifuza kuba abasaseridoti. Umwepiskopi amushinga kuba umuyobozi wa roho y'abaseminari. Yakoze uko ashoboye, seminari yegura umutwe kuko yarigeze aharindimuka. Yaje kurwara indwara arivuza yanga gukira, ayimarana igihe iza ndetse no kumuhitana. Aho yararyamye arwaye, abantu benshi bazaga kumureba, akabafasha mu Kristo bwabo ari ku gitanda cye. Abamubazaga icyo yifuza yagiraga ati, ndifuza kubabara mbigiriye Yezu Kristo mbere yo gushiramo umwuka. Nicyo ngicyo yabasubiriragamo. Yitabye Imana tariki ya 12 Kamena umwaka w'1853 i Verone afite imyaka 76 y'amavuko. Gaspari Bertoni yanditswe mu gitabo cy'abatagatifu ku ya mbere Ugushyingo umwaka w'1989 na nyir'ubutungane Papa Yohani Paulo wa kabiri. Tuvuge no ku mateka ya mutagatifu Yohani Fakundo duhimbaza none.
Yohani Facundo yavukiye muri Espanye ku musozi wa Saguni mu mwaka w'1430. Ababyeyi be bamuhawe by'igitangaza babikesha umuhati mu masengesho yabo. Bamaze imyaka myinshi cyane barahebye umwana, bakomeza ariko gusaba no kwiringira Bikira Mariya abaha Yohani. Kuva mu bwana bwe, Yohani yagenzaga nk'abantu bazi ubwenge, ashyira iteka mu gaciro, ugasanga birengeje urugero rw'imyaka yari agezeho. Aho aherewe ubusaseridoti, bamugira shanuwane wa katedrali ya Burgos. Ahabera ikirangirire cyane ku buhanga bwe bw'ibitabo bitagatifu, ku nyigisho ze zose no ku mico ye ya gitagatifu koko. Ibintu bitabarika yari yararazwe n'ababyeyi be, abiha byose abakene buhoro buhoro, yemera ubwo kutagira icyo atunga. Icyo gihe ariko igihugu cyari gifite imidugararo myinshi, abaturage ntibari bakitsa gusubiranamo ubwabo no kurwana. Yohani abiraramo, arabigisha cyane cyane iby'umuriro utazima. Benshi bagaruka mu nzira y'ukuri, intambara n'inzangano birahosha. Umunsi umwe umukene amusaba umwambaro. Yohani amuhaye igishura cye. Uwo munsi bugorobye, Yezu amubonekera acyambaye. Kenshi ndetse yajyaga amubonekera no mu misa. Imana yamuhaye gukora ibitangaza byinshi itaramuhamagara mu ijuru. Yapfuye ku munsi yari yarahanuriweho ko azapfa. Ubwo amaze gupfa nibwo Papa Alexandre wa munani yamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, ugaragariza ububasha bwawe mu manyantege nke, twebwe abibuka ikuzwa ry'aba batagatifu, turagusaba ngo bo bagukesheje imbaraga zatumye batsinda, bakuyongereho natwe iteka ingabire yo gutsinda, ku bwa Kristu umwami wacu. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Viti cyangwa Gi, Yohani Facundo na Gaspari Bertoni. Namwese inshuti z'Imana kandi bana ba Bikira Mariya, mugire umunsi mwiza. Duhoze umutima mutagatifu wa Yezu duhimbaza by'umwihariko muri uku kwezi. Yezu ugira umutima utuza kandi woroshya, umutima wacu ugire nk'uwawe. Yari Padiri Valens Twagiramungu wifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu, no kuvuganirwa n'umubyeyi Mariya nyina wa Jambo. Mwumvaga ikiganiro umutagatifu twizihiza none, ikiganiro mugezwaho na Radio Mariya Rwanda.